tuna hian minister pahnih te puchate le puchanjawate demand soiho mekania nula berilwana isang erondinga thusei kan ngai tlau donani member zom tak pudong te ka vena phun na sakop maya hemi zo chang ve to emang chumo dimana lun ngal maila minister zom tak pubilal chanzo wa hian bultran ka du'a demand parukna hey land revenue and settlement ani a kan ngai thatam ta a keina han soilan ka du chu Aizol revenue district bifurcation chungchang ani a ka hria cholo chon kum sang ni le sompariata khan approve to ania maro chu hei kum ruk kum sari don nuwa ataka man ania minister chaktak a in pek na angai to na asen zara tepo tila ka soi swalin ka ring lova achang tu minister fakom khop maya atakin kan han kalpuita he a directorate tan po hianin e thoven huai na thamni in ka sia record vonte ramte le khang sang sanga an buai na thin administration le direction pek an ngai tu man lo na thin te tang khol tam tak om thina te kha a chok don ni in ka sia tin tu na an kan an clear dana chan mari changa achim lamzong achim lamchin tana minikoa Aizol South Office omte tin amar lamzong Aizol North Office DLO ramhlun na omte ramhlun asona building omakan siang khang te kha ani hetiang ani hichuanin soyang khana department te po chakle zwalin mi puita na sod le zwalin na an thok theido ni na langa alomom katikhu maya tin kan member puiten an soina sa to a empanelment of survey farms kan soi to a hei hi ama po a campaign lai te po hanti taila moi lo ni lo sela khalai te po khan kan lo ngak le me makan soi lang na sa a mi puita na ol sam na siam hi department ina anti turle an thole tholo en chin na en na te na te po ani ve boka chumang chuan kan aw hla kan lo soi ang nge ya ti hlot lin ani hi alom kati tak zet zeta tin hei hianin alan tir chu minimum government ma se maximum governance kan ti khani a apho chua ka phok chuak chale in ka sia a that takin heng kan empanelment ti tu farm te po hi kal hian kalpui sela rin tlak takin kalpui sela heng mi ramte konga te in le lo enfel te fel konga te mi puin lo ol sampha se ka du sak tak zet zeta a farm le mi department te po du sakna nangma kaltangin kan hlana ni pu deputy speaker hetiang aloni ta ka chuan na thok na sa turin kan be se na sa sia a department a hi kan thuam chaka an mamo te kan ngai to sak zel lo khachuan thok ro u hanin tingot kha a thei bik lova GPS kaltlang te total station te a na thok tur ramte tur an ni to a chuwang chuan khang chau lo po he software chang tung tak chang kang tak amaro chu aman lam tlom lu tuk si lo te po an mamo don ni in asiata khang jong songa po khan phal takin he department tan hian an na tho tur te sherengin kan ril ru kan ngai tu ana te seng ta ila an tan an dil ang te an mamo ang te thuam zel ni sila a minister hi ka ring tok em a hetiang a hian a department ngai tu ang ti ka ringa chunga po chuan beng war te chhuatlang zelila a thain ka shiani tin pu deputy speaker somit wa chungchang hi soilan ka du'a alam puma hi thui de ulaka somit wa ti zel maila kan biali kan van nei khopa Aizol district ka amaro chu khopui chung municipal area chuan veng thum chawan oma abak zong khosom ni le pathum hi vc nuai kan ni a ta chuan pilot project a min manga tuna hian khosom kha emi somit wa scheme hi anron kalpui to are te chuan property card kan ti LSC nen in hen kan ti a value te point ange kan ti a kha property card te po kha pek chho ania drone kaltlang khan survey te po anron nei to ani chutiang chuan chang tu minister te a department ten Aizol South 3 min du sak a an chunga po lom thu kan soya tin chu ti rol chuan survey le drone survey khachu akal zelanga resurvey zok hi kan mamole dona kashiat so lo chona department a po hian kan bial atangin sial suk te hianin anron thlen to in ka shia khodang pon an lo thlen mai theya ka mu pui cha lova chulai chuan resurvey kan ti huna po hian a pilot project ka khan min han mangle theisela bultran nan priority min han pele theise kan du khop maya nangma kaltlangin achang tu minister po kan ngen ngal ni ro se chuan Hey, Food Civil Supplies and Consumer Affairs demand som le pasari na hian soi tur atam le mai kan
minister po in voi tam tak adin pui to a zo na le chana po voi tam tak kanin zotin kanin chang to a maro chu makvede mai chu kan hriat du chin hi kan hre thei em a kan hriat du lo chin ero hi chu kan hre thei lo wa ti te po ani a lai hian a technical te le a percentage lam te soi ka tum wak lawa pu deputy speaker ke mana han soi ka du zo ka chu hei pi le pu atangin mizo te hi in to del tura athanim ngai taka thok thin kan ni a bu le bala abik takin thei to kan chwa tran pui ngai le chom dol ngai din huna ding lovin tran pui ngai an omani chuan a petu a tran pui tu din huna din kan tum thina chu chu kan nam in nga na tlom ngai na nen po a in tluklang ani a in hen ani chu tiang chu ani line tu nai ro chuan pek te sem te a kan lo in ngat chho ta dewa tin mishing kan in anglawa kan din mun van duai na te khwarel chian na te to thei ani a in khosak te phunga po tle ma har sa jok te chu om thei ani chunga chuan hemi a AAY te po har sa jok kan ti te po a percentage te po atam lo hle maya chu tiang ani kara chuan kan za mai hianin in to del lam ai hian midanga va depend tum na hi kan la neem o katia kan moral te po hi siam that atrul le in ka ria a hei sarkar hian ati tur ti sela huai sen takin ti sela mi pui chuan en kan bu le bal kan thlai thara te in to del tumin thei to chwaila ti chuan sarkar ina min pui ngai kan omani chuan sarkar chuan min pui sela anni po in mi har sa jok te chom dol kha anti turani a that takin ron ti sela min ron tuam hlom se kan du tak zet zeta chuwang chuan hemi food civil supplies and consumer affairs a hian in hial na top thailo oma hi heti ringot tur hi ani in ka shelo dewa ke ni lampo in adon le atlom lam are theilama om tuma heng ham thatna don tum lo hian in to del na thinlung pu a thei top kan chua sarkar kan backup a sarkar in mi pui min backup hi angai tak zet zetin ka shia chula ya chuan alai le la ya kan in tok thei don in ka shia a chuti rwale ro chuan tran pui ngai din huna ding te hi thau thakin om lo sela in theina in clearna a party rong kaya in clearna te om lovin itan pui ngai khachu sarkar hian ron pui zel sela clear felna clear shanna heng kar nei tur te po that takin dan ang thlapin kalpui sela chu chu a him beranga mi pui pon kan sot pui berdonin ka shia kati zong khan soilan ka du ani te chuan minister zom takul than sanga dimana hian ka kaya nga ni ban Thusawi van thiam tak bayat saron soyang paralom le nula beril van ai sang hi chu boxing chu ni chon buk thale ra uti mai tur nin ka sia awa han ngai nom Thusawi thiam boxing mo man som thum le pangana fisheries ania voina member te hian soi nuam kan titlangin ka sia ke po eng tiglai tang khan nge sanga khoi ka tuipui ka hre che alawa maro chu ni zan rei tak thlengin kan in chiaring kan lo ti ve a soi tur ka nga ve khop maya at bulchan nan chuan a quality seeds chungchang hi han soi ka duwa hey nursery te po ni chin lama khan kan soi langa nursery te po hi uluk taka monitoring kan ti hi angai to tak zet zetani a quality thavak lo subsidy claim te pe ka tlom dewa in leiti remo in sem ngot te po hi a hun to lovin ka sia kan ram din mun en hian hey aya alo to shetani po in a quality thazok te po hi pek chwa a hun to tak zeta tin a growing season ka soi swalang em ka hre che lo March changa September vel hi ni in ka sia hengkara te po hian sanga ina amamo ang tuite khang ang zongjunga kha kan nei theyem kan pe theyem ti te po hi kan in enanga ya kan soi tumbera chuan a quality check ka hi apoimo tak zet zetani tin nichin lama po an soi lang to pu deputy speaker nursery tran puina ti khani a nursery tran puina hi atangkai le maya an chora din chua pha nan te po an mangani chuti rwal chuanin pek zui tlak lo pek non tlak lo te po hi anom ve thei ni a hrian na kaneya henga te po hian a thok tu lam a chang tu lam te hian in uluk takin en zui sela tran puina atanga ding chuak tur kan ni angin a ding chuak ate le tran puina pek non tlak ate kha than le zel mai ni sela lo pek tlaka kan om du ni chuan tai matakin thatakin kan ti zel tura kangaya chuwang chuan sarkar atanga don ve shim lam ni lovin kan din chua pui tur ang zonga kan
kal athale in ka shia ani tin avon chatna ice plant lam te po hi hazel fish fet hian an ne maro chu du thu sam che lovin ka shia ice plant te po athar dina athar bun te po a hun to hle mai kan titel dua pu deputy speaker nimin lama po khan ka soi to production cost book a hian hedianga kan rama chuan nei lo theilo kan ti wang hian kan thar chwa te hi tuizok thazok thianglim zok thin ma se aman hi atlom theilowa chuwang chuan mizo sanga tuizia kan hria khatiang konga po khan kan in support ton anga a production demand kha asan chuan in supply te alo tam chuan a rate te po nakin lama te chuan ala niam ve theya alo niam lo ani po in mizo kan in troi om na kan in support ton na kan in thlop thena ani ti hria khalaya khan top kan in chwa puya kan thar chwa nge kan kut koi nge mai kan ngai san kha athale in ka shia kan soilang tel du ani pu deputy speaker ka zo trepe atop na ber demand somthum le pathum na land resources soil and water conservation a hian sarkar hian in soil testing laboratory hi kan nei dan chin hi kalo chet chi alawa kan nei po in aya changtlung zok le thazok nei hi hun to len ka shia kan lo la nei lo ani phei chuan nei a hun to len ka shia kan ram leilung chim mar chak kan ti te a leilung hi atlang dunga zirin ain anglowa chunga chuan a huan thlai te han chin vak han ris vak hi a hun to lo le maya kan leilung mila kan chin theina tur khanin soil testing laboratory te po kan nei angaya chutiang tur chuanin department te pon ruam manna an nei tura kangaya an lo nei lo pal ani po in chulam chu hoive hun to lein ka shia voina hian kan soilang sham du ani le pu deputy speaker soi tur tam taka om soi ang khan pakhat ringot po hi darkar tam tak soi kai vek ani a ling road lamte rubber plant te recoconut plant te ling road te po sial zel ani henga te po hianin tran lak zel te ni sela ser lui tui te po hum hal chau zela he anar te po anti chak thar te ngai tak zet ani eng po ni se ka soi te la ngai ta ila pu deputy speaker hun man pel lu tu khi he house om na tan hian Chalovin ka shia house ti za omlowin ka shia chuwang chuan ka du tok mayanga kan minister chuanom tak te demand pani thatak hi ti hlotlin ani ngei theina turin pasturin ka thlop ani kalome van chapar par buk thatakai ka tika nula bereli chu ka kan soita kang khan minister pani te demand ani tunan soi hi mi puilam a chanvo kha ani veya fisheries kan ti te agriculture supply te revenue te tiang khan ani a angidom khop maya soi chawm tak po omnol mai tikharin soita kang khan mi puilam chanvo kha omnol wangin opposition atangin purin tlonga sailo aranding vele dona tu sei kat ngai thla vele dona ni borok omle hat mai theini ani hi aranin ta chonin borok kadang lam thin kan ti kha kan ngai thlang tu sei ka demana ka lu main hei nimin lama van doi thlak takin chena ma kang mei te kan tuara sumi wang chuan nimin lama te po house.com po duangin ya hun taka te kan tran lei thela poi le a chuti rual chuan kan PWD le PNE te na tho na vain voina boruak nuam tak le eng nuam taka na helai se son ro re na thota kan nei thei hi na thok te chunga pu speaker yevelama MNF legislature party deputy leader kan ilangin na thok tu te so alom tu ka soidua tukin singa te khan house kan lu don thleng khan an na buaya chin khat ma ching lavin hunan manga keni tui taka kan mut thei nan tele thata ka ro kan rel thei nan kan ai o na thok te hi fakla kan nin ka ria chu voini han kan tar lang masadu ani pu speaker ne voini kan demand soitu hi soi chak om hle maya chen kat kan soitu shelo dewin ka ria ka ngalu tu ka hun min pek bel te pokan deal mas lok dua masabera kan soidu chu demand number 36 environment forest and climate change nipan mena hian zora toite minister khan milo chinchi asaksela Mizoram Pollution Control Board hi pa ngai ta kana function ti ka ria ama zo voi ni thleng hian an li ho hi ti chakan ngai strengthen an ngai le ni ti kan ria ni kum a in kumina pollution kan ngai poi mo na kuma zual zelang chuwang chuan an staff te na thok tu te
hi ti nge danam olak bel danam omemo ti kha nakina ami so hian wena puna misil thei se ka du ko mai hi Supreme Court na ngai poi moi mem thilania tin pollution kan ngai poi mo wangin vehicle sa depo na satakin tran kan la hela en kultur bo ta hin hatok te ya kan ti sak zele poi mo le mai ti toy tin ka soi dua adon le chuan chena members om takten an soi kha tu ber nga ka shelo hi hei keipo kabial hi forest area tamnania chuta kan thing le mau kan suat tam na ber tu chain so hi ni hei danang adan kha chete chu kan nein ka ria hei hian thing fit nga fit ruklek angi lai om chuan adang koi ma sel ol sam takin kita a thalain la tiang khanin kan chereu ne le mai ta hi poi ka tia chuwang chon hei hi kan hemi department hian ka soi lang dua chu chuan kan ecological balance chungchanga de pon sa takin malak na ni don ni tia langin ka ria ka ngai poi mo khom mai na don le chuan hei kan minister demand number somthum pathum na hi avan nei le mai ka tia mun pia chungchanga en han hau de repomo ka dua ka biala chuan na sa taka a victim MLA constituency tak tak kan nia kan leyang tia khan kanin nata ka risual ni lo chu kan house leader chu dik tak chun lei chi chu kan tumbi glawa tia ama chu apur nen alo thelo da nor thluai zan khat an zulei ve ba in ka biala khuanin mun pia hi kan ching na se me mani chu a sarkar lam po kan advice du chu mun pia chu sarkar a hen tan ti wa ka ngai lo atira in tu puana diklo wangin kuna thok tu ten buai ni kum ni chung hei budget voi ni kan pass pui to chawa in la le lei thei lawa kan tu mang ti hian kumnga liam don man cho ti tur ni ta a kan da mai chon budget voi ni kan pass lenga voi thum nai chin mang hau don lo nia chu wang chuanin a boi tha ko pang kan sarkar lai po khan kan tia kan inzir ve forest ina royalty kan la lo khan ta po ka soita pu speaker an mani khon an lok me mai ni chu tiang chu ni an mani da mai kho thaber tu demo our associate kan mo pu na no chen phat na om lo ani te sarkar lang siang lein ka sia iding lam mi te khan ve lam mi te nan thil thia bai nang lo an tia ai nang lawang chu thu ta ka fin kan ni tla ta ni kai ni chu chu wang chuan thili lang the ni lo top ti kha lo sir siang to ve mel i ding lama mi te khan ti kan soi duwa chu ti rol chuan hei soi tu re tam khop mai fisheries te po fisheries kan tian kan house leader hi lo lang china pu speaker o puam deuh thum tak maya lau ti le ta nge do ne kan chief minister eng tin ma tak chon aron tai leng ka ti re ngani ara kan ngai thaleng locks aron tai leng ka tia so tu re tam khop mai fisheries te po fisheries kan tian kan house leader hi lo lang china pu speaker o puam deuh thum tak maya lau luang khua fisheries department of trade and culture tu te solaya man la dan tu ten han soi khan chonin ke ni thu taka ding tat po kan on lek lek ani amar chu ataka lo lang zela voinia hian ma kan lain ti hi kan lo cha zel don ti ha ka soi duwa chu ti rol chuan lai di man somli pakana agriculture malak na budget de polo lang yo lomam ka tia ka blb ka so ya khu tila adikange dar lung tlang dunga hi agriculture demand number 41 in hat na thuk tak nei area kan nia kan minister hi tuilet nu lakal lo in ka pria lo zot lo chuak ve sela kun na thok tu te thona sa ziate ke hi chu pangang hi ka hlau ni lovin ka nai vak ngai lova thing kung ka lon pangang hi chu ka ten de wang hian ka von na san le ka ta sang ani maya ama chu bial mu puiten than ti chuan zana kan mu lei theloan mut pangang hi mak khop maya ka lo hrengai lova an khoya kha an mut hila hi ni thum te lo mu hila an ron thang har toy choi sung maya
thom hin nei lian em ani a en kol tu te po an pachang lein ka hrisina duat taken en kola chuwang chuan khutiang kara huan ai zonna mumal tak alo chhozel te hi a thamange katia chuwang chuan khung khu kan minister hianin khulai bela fan voi khatna ponianga kalve hrim sela ataka malatu te puengai sajia khutiang kara kwan an lo survive to dana te poimin bu sakanga ti te kangai tu na omani ti kan soiduni chuanin hei ubilal chanzo di man hi soi chak le ma kan ram nu khoi thilania ama chu he department pahnih abik takin pu speaker land revenue and settlement le food and civil supplies and consumer affairs hi ka soi kop duani he mi department ka ngai tua ka thin lunga thil lo lut pakhat hi omani thumak ka soi nin thailo chu ZPM consolidation an puan hi ni ti hi ka ngai tu na om chin thumak takan atang kai ziate inan soya vaibel se som ni hum chung chang ten soya heta year of consolidation kan han puan atang amalak na ro pui zen han soya a ro pui chu mole mirate mani tho chu apo kham lo sarkar subsidy in ngatam dakte namen lovin public contribution system nuaya National Food Security Act ina huam lo zong state ina apek tur ang chia khan en subsidize thei talawa ale zani te ndi pungani stem act chung changa te bu faya khonbar tuya o petrol te diesel te alo ni ta heta en chon tu pa ma soyang devin ven khata pabu takpon he department and call sela vaibel se somni chu humang chu male ka tiani chu ta ka fiat chu voinia hian ive iding lama mi te pu speaker mani biala hanjin sela kumlia chuan en soifiang kum somnga le pakhat chung subsidy kan froi tu ma saten kanin to del lozia aizol pa po poisa nga ma sela ele barin to del lozia fiain kan rama lo nei te boi thaka har sa to lok to si lo wanga an subsidy ain hat tam takan thiata hei soi theina sia ka ngai lova achan chu mi pui mi ra thei zok te sor fu le na policy ni tin ka soi do ni chu wang chuan hela hian chuanin kuna local tanga thiam chanin tumanga in soi anga ama mi te kan minister chen khatele dinglam mi te soyangin chuti lai mi chu lian apona ti sual moi pona in ve tho thanga pona in ve tho ti le zo mo khan ni lomanga chu wang chan pu speaker mani mo pona dangam lo mi dang ne na ben per hi kan ching lak lo I dinglam mi te hian ben per zung maya boi ta ko ben ka hi kan chin dan ni chuan kan ra mi pui te hian rei lo te tu te kan ni an en chin aten en chin foi mo ti hi atakin antilang donin ka fia chuwang chuan mo pronat sang tak I vela me ten kan nei le don in ka fia hu prom khop mai chung te ka ngai tu chon voi nia hian thumak kan soinin theilo I vela mi te chuan he ZPM policy a hi nia ZPM ang kharin chuang me maya thil chuam tla lu chuang lo me u mi le thei zok te ting tla kan vasina bialin fan pon bu fai ale zania to wa il shal to in le tir te chok hanin ei chin ni in fana train pe phal le mang bok si lova chu wang chon thil tu nai takin du thina in zin tam tul tu langa hausan en tok tul tu lang he takalo se to tu takan nia chu wang chonin voinian kan ti dik lo ni ti hi athun ni sak fo tur ala ne don ni ti ka sia chu wang chon voinia hian heng kan budget te hi hanin pass pui kan demand te hanin pass pui lo top kha a general man lo deun ka fia tui vak lo tuin ka support cheu ni ti ha ka soi du ni pu speaker chu wang chuanin hei hi thuak che in
thuốc thì chế mà sain thuốc thì chế mà salo mùi thì chế mấy lo va kan ram ta na kain pek na zon hi in en no nang ngoro kalai te kha trong kam khati le lok te ang van thuốc thì chế mà salo mùi thì chế mấy lo va kan ram ta na kain pek na zon hi in en no nang u tin thuốc ti che masala wa mui ti che masamai lovin van ril em purin kyo thuốc chế in thuốc thì chế mà sain thuốc thì chế mà salo mùi thì chế mấy lo va kan ram ta na kain pek na zon hi in en no nang u tin he de mani kan soi ni ole hun kapang du to kang puswi ka kalome vangai nom ve abula khen puraba ro moya omlo wa poilu tuk an panian an thudu ni jom dan in me te lol em angai nom khop mai to se po te khanin nura beril van ei sangin en to se kan ngai tla opposition atangin pakhat rule chang pakhat ania angai nom khop mai emele engam zatin he diman hi an soya ngidom tak tak ve kani maro chu vai vai chonin ani nom palange kan du tok phatang